Ko ia nei kārere tō tikāti ko ngā wakaro o te ngākau. Ana ka pātō tō tia rā te tatau o te rangi. Kia uru atu rā ko te i rangaranga o tau a wakaro rā. Ki te mi atu rā ki te unga kua moe o te anō kua ai o mai rā i te rangi i runga nei. Kārere tonu atu rā ko ngā kupu o te pai marire tonu. Ana ki unga koia ki tātou katoa ki te kaupapa tangata e ngunguru nei i te moto te wenua karanga mai a rā tātou. O ia no rā, kua tau anō mai tātou ki te kupu o te uru te tū ake nei. Ana, koe ia tēnei e tū te pautau toko ake ana i ngā pūrongo kua puta mai nei i te reo te uru o tēnei wiki. Ko rau tēnei, ko Rauru Broughton. Ko tā tātou nei a pūrongo tuatai, i puta rā i tēnei wiki, ko ia tērā ko tōna ingoa ko Te Ao Haka. E pūrongo tēnei e wai ake ana i tētei marautanga. Kua kuu atu rā ki e te i o Ngā Kura e mea o tēnei. Ara ko Te Ao Kapa Haka tonu tōna ngako take. Ana i karapine pine atu ngā tauira o te kura aiwi o Kokohuia, tai atu anō rā ki te kura ara o ngā Punawai o Whanganui, ki te wakarongo atu ki e te i mātanga o Te Ao Aka, o te roe o te kāui maunga ki te uru, ara me ki te roe o taranaki Whanganui Ngāti Apa, Ngā Wairiki. Ara, ki te wakarongo atu rā ki ngā ua ka puta mai nei i ene o ngā puna kōrero, ai wakapiki ake rā i te māramatanga ki ngā tauira. Kāti ake e tātou mā, tēnei me taupiri atu rā tātou ki te pūrongo. Ko te huihuinga e kia nei ko Te Ao Haka. He kaupapa mā ngā tauira o te Kura Kareti o ngā Punawai me te kura āiwi o Kokohuia. Kia tutuki i a rātou ngā wahanga katoa o te taumata tuatoru i roto i ngā mahi ārehia a tāne rore o tira o Te Ao Haka. Tēnei kaupapa o Te Ao Haka, he marau hau i roto i ngā kura. Ko tātou o te kura o Kokohuia, tētahi o ngā kura tuatahi i rau atu ki tēnei o ngā marau o Te Ao Haka. He orite tonu ki tērā mea o te MPA, engari mo Te Ao Haka ka tirohia ki tōna, ka ruku, tino ruku ki roto i ngā tikanga, pēnei te wiri, pēnei te takahi, anō hoki ka hono atu ki etahi atu o ngā āhuatanga o waho o Te Ao Haka. I whakatōpū tahi mai ai, ko etahi o ngā iho pū manawa o Te Ao Kapa Haka, ki te ata whakamārama ki ngā tauira i tō rātou hikoi i roto i Te Ao Kapa Haka. Me o rātou nā mahi hei kai tātaki, kai arahi rānei i roto i ngā kapa haka. Te taki tono atu au ki wetahi o ngā iho pū manawa no roto mai o tēnei rohe. Tuatahi ake mō ngā tau te kaumātoru, ka tirohia rātou ki ngā ki te aro o ngā kaitātaki, o ngā kaiako anō hoki i roto i Te Ao Haka. He hao rātou mahi, he hanga tikanga e hāpaiti ake e rātou i roto i o rātou ake kapa. Ai, tuarua hoki, kia mōhio whānui te a tātou tauira, kei konei hoki e tahi iho pū manoa i roto mai o tēnei rohe o tātou Aotea. Ko Teresa te pānia, te upoko o te tari Māori ki te Kura Kareti o ngā Punawai, e tauhau tonu ana ia ki tēnei o ngā kura o tira ki tēnei o ngā rohe. He oi e hikaka ana ia ki te tauawhi i ana tauira, kia ke rātau ki te pai o Angitu. I tai atu maiwa ko Hui Rose ki tētahi whakangungu, hui whakangungu mō ngā kaiako o Te Ao Haka. I reira i kōrero tahi i wānanga tahi ai ki ngā iho pūmanawa o tēnei kaupapa o tātou. Nā reira, i reira i hua ke te whakaro kia whakakotahi i a maiwa kura, kia whakakipakipa i te whatumanawa a mātou rangatahi ki ngā hua o Te Ao Haka. O tira, he whakawhanaungatanga te mahi o tā tātou kaupapa i tēnei rā. I etahi wā kauaua, he nui ngā wero e pāngia ana kia tātou, ko te mate kōwhiori tērā, he toko maha o a mātou ākonga, ko pāngia ki tēnei mate, nā reira kauaua i aua wā, hoi anō kei te rongo, i te hikaka, i te manawa nui ki ngā mahi haka, nā reira i runga i aua āhuatanga, ka māma te tuku, ka māma te whakaako,
Kia rātou. He toko maha ngā kaitātaki I whanake mai ai I roto I te rohe tonu o Aotea. Ko ngā momo tāngata pēnei I a te Ngāti Apa Morven Simon, ko Jacinta Pātea, ko te Oranga Tāmau, ko Tams Mpue, ko Pepe Wallace, rātou ko Manahi Group, ko etahi o ngā kaitātaki I tino weke ki ngā taumata I roto I ngā tau. Ko rātou hoki ko ngā whetū maiangi e ata tirohiana e te toko maha. Karo atu ki te timatanga o tēnei mea, te kapa haka. Ano hoki rā e tiro atu ana ki te waka eke, ana ka waka o ki atu ki te marae. E rā momo kōrero, ano hoki rā taku tupuranga I roto I tēnei taonga o te ao aka. Koira no, he konga no, ai wāngai atu I te kūmete o ngā tamariki, o ngā rangatira mo apopo. Tino pai, nā runga I te mea, mo te parato manahi, ka noho tonu ia ki tērā reanga, you know, mō enei rangatahi a tātou, anō hoki ki a koe Tim. Pai mō enei tauira kia whakarongo, kia wānanga, kia tino wete heha te heha, I roto I enei mahi te kaitātaki. Ko te nuinga o ngā wahanga o te taumata tuatoru, ngā mahi ārehia atāne rore, he kaupapa āmahi. Ko te tikanga ia, me tū ngā tauira ki te mahi kapa haka I roto I tētahi whakāturanga, he maringa nui tō etahi o enei tauira, ka tū ki ngā whakataitai kapa haka mā ngā kura tuarua o te motu, hei te marama e tū mai nei, ki reira oti ai enei wahanga katoa. Te mehemi te reo o te uru. Ui au tēnā rawa atu rā kōtau katoa, kei ngā akonga, kei ngā tauira. E wakarongo are atu ana ki enei o ngā puna mārama o te Ao Kapa Haka, ana o ngā roe o Taranaki, Whanganui, Ngāti Apa, Ngā Wairiki, ki te tonu atu au ai te mai emi. Kua koia tonu te kai pūrongo, ngare ko te mai emi tonu te rai taki kōrero atu ana ki tēnei minenga. Manai Crib, Pepe Wallace, koe nei te kāui aka. Ka tika rā te kōrero a te pūrongo e tū ana hei tauira, e tuku atu ana ko e tihoa ngā kōrero mo ngā weako, e te i o ngā painga o te Ao Kapa Haka. Engari ngā roto I enei kōrero, kia mārama e taa mātauranga tonu, o ki anō I roto I tōna o unatanga e taa tikanga. E tiro ia atu ana ko te wāanga ki te wiriwiri, te tū, te takitaki ngā kupu e āhuatanga katoa. Tino rawera wātu, ka mutu pēr tēnei o ngā kaupapa. Tā te mea, ko tēnei o ngā kaupapa e iki. I te wairua tunu o te tauira, o te anō o te unga e kai ngā kaunui ana, ara ki te ao kapa, ka tai, te ao haka me ki, o tino ka pai o ki te wakarau atu, ana ki ngā mai marau a ngā kura. E roa tai o tērā. Nā nei kua Punawai, kua pi I mai ai. Nō reira, e mi ake ana ki te kaupapa, e mi ake ana ki koutou, I wai ua. I wai ua I ngā kōrero I rere atu rā kia koutou. Nō reira kei ngā kura, mauri tū, mauri ora kia koutou. Ka tia ke koia tēnei kāwe e mai I te roe o Whanganui, ana kia tae rawa atu ki roto Ngāti Apa Ngā Wairiki. Tērā ia tēti I rōpū ko Thrive te ingoa, kei te ingoa te tikanga tonu o tōna kaupapa e aki, e waka tēnā, waka kipa I te tangata ki eke panuku, ki eke tangaroa ki te angi tū. Ana koia tēnei ko te pāki I te tino pūtake o tēnei o ngā pūrongo te tuake nei. Nā runga I tērā, me tatua no tātou ki te pūrongo. Kua karanga ia nei tāngata ki te ui nei kia waka I te wakaro e pāna ki te anga pāki I. When people are thinking about some kind of a new business, oftentimes they're very lonely. They don't really have anybody to talk to. They're a little bit unsure of themselves, but yet they're still curious, they're still driven by something, they feel they've got something that's a little bit different and they possibly could make a go of it. I think meeting other people like themselves, hearing from mentors and trainers and tutors and people who really are there to support them as they go through this process is
is a development that enables people to feel more confidence in themselves. I thought about starting my own side business a while ago, but it was no fun on my own. So I kind of just shoved it at the back of my mind. And then Hope and I were talking about it, and we were just like, actually, that's a really good idea. Now we just got too many ideas and, you know, not enough to cover it all. So when Hope's mum seen this come up, she invited us along with her, and we were just like, that's a really good idea. Especially it being free, I think, helps a lot for people that can't afford to come to things and pay. And, you know, nice to have like a cup of tea and a kai with each other and talk about things, because that kind of, I don't know, takes the ice off it so that you're just kind of comfortable. But, you know, I think it's a really good thing to come to. E kaupapa tēnei e arataki nāna e Thrive Whanganui me Ngā Wairiki Ngāti Apa. Martin is a very small place, and if we're not providing those opportunities to our local communities, basically those opportunities aren't being provided at all. E kupu aki ana ki te onga e wai wakaro ana kia anga Pākii. Possibly the best thing that I can say is don't ever give up. Just keep asking questions. Keep finding people who are interested and who will provide support, like Thrive is attempting to do, like Ngāti Apa is doing in their own way. And my sense is that it's only by trial and error that we all learn how to do things. Other people's experiences are theoretical until we acquire them ourselves. And so it's that process of testing and learning and falling down and getting back up again. That's what creates a true viable business. Te awa nei, mā te waka wanaungatanga, me te waka witi wakaro, ka puta mai ko te āpori piripiri. Oh, it was a great turnout. Everyone seemed to enjoy it. I loved watching the connections being made. It was a really good night, enjoyed by all. Kia Punawai te raka inongatanga ki te roe o rangi tīkei. Iruere ririkura, te reo o te uru. Iau tēnā koutou. Tēnā wa koutou kei ngā kai waka aere o tēnei kaupapa nei, e rangatira ngā wakaro. Ia koutou, no koutou, tēnei wakaro rangatira. Ki au atu i ngā tāngata, no re Ngāti Apa Ngā Wairiki karanga mai, o te ano te rōpua Thrive karanga mai. Karanga mai tā te mea, e tikāna kia tū mai tēte i pou a urewa, ana ai tuara e pou tūngaroa rānei, mo te unga kei te ia ki angi tū, kei te ia ki kōkiri wakamua, ki kōkiri mārama te kōkiri wakamua, i roto i te ao Pākii. No re e pai te wakarongo atu rā ki ngā kōrero, ko kōrero tia ake nei, no te unga i tae ake ki te wakarongo ki e nei, maramara kōrero, o te ano e nei o ngā tāonga, e Punawai ai, te Pākii ana i te tangata. Nā runga i tērā, kei konei a rā te kupu o te uru, te tūnei, te miika wake nei. Ka oki kōmuri ka tika ki te riu o taranaki i tēnei wā. Nā kei tēnei o ngā kura, te kura waitara, tātou ka wai atu i tēte i pukenga oro, pukenga waiata, no roto i te waka o tainui. Ko ia tēnei ko Hāni Totorewa. Ko taia ke rā ki te kura nei, ki te taumana ki ake i ngā tauira, i roto i te ao o te waiata. No reira e te iwie, nei nā te pūrongo. I tai ake a Hāni Totorewa tēnei o ngā kaiako i te ao puoro me te ao waiata ki te toro i te kiwai o te kete ki taranaki. E wāngai ana mō i o tanga ki te unga tamariki o tēnei waitua. E iere ana te reo waiata. Ko te kaupapa matsua i tai mai ahau i konei, ko te kai whakawā, he kai whakawā tiati mō tō rātau pō whakangahau, rā whakangahau, rā whakamutunga o te kura,
nā runga te tono o tōku tuahine, ue te kai aku i konei waitara, nā reira whakaai mai a hau kia wanāna te tono, kia tae mai, me tae mai. E mana ki te reo karanga o te kura tuarua o Waitara, ki te kaupapa Waitara has got talent, me te wānanga ki ngā tauira o te kura nei, te pūtake o te tatunga o Totorewa ki tēnei waitua. I te ata nei i whai o ngā mahi a ngā nuku, ko te pātai, ko ngā hia a ngā tauira nei, hea wara tau hia, pewhia hoki rātau e tutuki ai i tērā hia, nō reira ko tāku ki a rātau, he whakatupuranga hau tērā, he whakatupuranga kaha ki te meo rātau taupānga i papa, roro hiko, me atu au ki a rātau. Mehe mahi e tino hia tiana e koe, tirohia te ngā taupānga pērā i a TikTok. Ana ko te tauira, ko te he dentist tētahi, hia nei te mahi. I ki atu, tirohia ngā kai dentists, i runga i a TikTok kia tirohia, kia whāwha atu, i wā rātau mahi. Ko tā Totorewa, e poipoi, e waka ngungu i ngā tauira o te kura, ki ana pūkenga mā te wātoro atu, ki te ao pāpori pāpā o pēnei i a koriata. Ka homai ngā kupu pēra ki ngā ki kora, ngā hū, ngā pōtai, ka hanga ngā waita me era kupu, ka waita ki ngā rōpu, pewhia te tūsihi i ngā waita, hanga waita, pewhia te waita tūturu, waita maia, kaha. Tērā tēte i wāanga o te rā ko te wānanga pūoro waiata, e waka pupuke i ngā pū manawa o ngā tauira. Ei tārau i tauira o te kura nei, kua piki ake ana pūkenga tioro, pūkenga tito waiata oki. Tāku ki a rātou whaia. Ki te kore e whaia, kore mōhio, kia kaha, atu i tērā whaia i tānai hei. Ko te kupu a ki a Totorewa ki te unga ririki nei, wāia tau, e ia ai, kia eke. Aroha Broughton pue, te reo o te uru. Kei taku rangatira e Hāni tēnā rawa atu koe. Tēnā rawa atu koe e kuu atu ana i tae atina nātu. A kua ko tā wiki ai, kua tae ake rā koe ki te waka wā, e kiuranga nui tērā. Engari, kua tae ake rā koe ki te tuku atu i o parirau, ai kā wia ui rā i te unga rangata i nei. E tae ai e rātau te waka puta e ngā ua kairoto pū i te ngā kau i te aweawe. Nā e tae ai rātau te rere atu rā ki ngā kōti i tii o ngā maunga teitei. Nō re ka pai tēnei, te kite ake i tēte i tangata o enei i a koe, me hōpukenga, hōpū manawa, te tuku, te toa, me te raupi, ana i te iwi tamariki. Nō rei ki te kurangatira tēnā. Koe tāinua rā kia kūtau kei ngā kai wakaarea te kaipapa, kia koe o ki o te ano kūtau rā kai ātātou tamariki, tūwiniwini, tūwanawana, weno, wāia ko ngā kōrero. Ana kua utaina ko atu rā kia kōtau ko atu rā kia kōtau Kāti a mai rā tātou e te iwi, ka kōkiri anō rā tātou, ka uiu e au ko te pōro, e pōro tāku, no re ka uiu ara e au ko taku pōro. Ana ki uiu arawatia, ki roto i te iu o te roe o te mātonga o Taranaki ki te Hāwera. E au te take e pōro tāku i te mea, koia rā tēnei, e kaupapa mo te kēmu riki. Tokorua ngā rōpū, koia tērā ko te Pātea Warriors, rāua tai ko te Hāwera Hawks. I pakanga tai, ana i ngā rā kua tauri ake nei, e kēmu nui no ake nei, kei a Regan Paranai, ngā wakamanawa.
I muia katoatia te pukapu o TSB ki Hāwera e Ngā Apataki, mō te pakanganui o te tonga i tū i te rāmutunga wiki, i waenga i te kapa Hāwera Hawks me te kapa Pātea Warriors. He tuatahitanga tēnei i roto i te hitori o ngā karapu, nā kona pōhiri motuhake ai ngā kapa ki te kauhanga o te riri. It was 1980, Hāwera won the premiership and Pātea won the senior grade, which is like the reserve competition. So that was the last time Pātea has been to a grand final, any type of grand final, and the last time the Hāwera Hawks have taken a title as well. He taitara kua hōkia ki a rātou, i roto i ngā tau whātekau mārua. Crazy, I can't explain it. This is huge. Look at all our supporters, look at everyone here, look at all our family. I roto i tā rātou terenga tuatahi, whai muri i tā rātou whakatā mō ngā taurua tekau mārima, kua whai hitori anō te kapa o Pātea Warriors, nā te pīkau ki te karamata o te whakataitai. I whakapaoho ngoi mātou kia tai ki tēnei tātā whāinga nui. I pai a mātou whakaritenga, pai a mātou whakawai, I tau te ngākau. To be here today in the final was just huge, not just for the club but for the community. As you look around, you big army of blue and gold. I think the whole of Pātea is here today. Hei tā tere diamond, ko te whainga matua kia uru anō tētahi kapa ki tēnei taumata. 97 was the last time we had a team, so the goal was to put a team out on the paddock and create some pathways for the many juniors we have coming through the club. Ko tā tāmati neho, e toru ngā āhuatanga i tōia mai e rātou ki tēnei rā. Effort, attitude, those are probably the main things, and then commitment from the boys. Not without trial and tribulation, but every team has it. At the end of the day, this game, man, was just a prime example of good footy. Hakua I hinga rātou e mina ana ia kia māro ake te tū hei tērā terenga. Retention's going to be massive, and then again looking at reviewing our current season, what worked well, what didn't work well, how can we improve on those things next year. Hopefully we come back and we get the job done again. Ko te whakanui te mahi, I te mutunga iho ko taranaki ki te tonga ngā kaiwhaka ihuwaka o te rā. Regan Paranihi, te reo o te uru. Ka tia ke tēnā rā koutou. Tātai kami ake ai au ki koutou ki te iwi nui. Nui tonu, I tae ake ki tēnei o ngā tākaro nui. Tēnā rā koutou. Tēnā rā koutou I tautoko ake ana I te reo karanga o te hautapu o te wiki. Tērā, o ti anō rā, nā roto I ngā uihuinga, nā roto I ngā kōkirikiringa. I uarawatia ki te uta, I uarawatia ki te tai, ara ko te pōro. Ka eke kāpiki, tu pau, tu ngau, tukurukurukuruku, tu ngau, rā ngā rōpū e rua nei. E a te taunga o ti anō kei te manu kāu, Te Hāwera Hawks tēnā koutou I angitu. Me te mi I kauake o te wati manawa kia koutou te Pātea Warriors. E a te mea nui, ka tika rā te kōrero a te pūrongo ko wei toa rawātu o ti anō ko ia rā tēnā ko te mātonga tonu ara o Taranaki. Nō reira tēnā koutou I te pai te ua nui me ngā tāonga haka hira, noroto I a koutou te wakaro te toa, tamanamo te toa, enei kātū, āhuatanga enei kātū āria I putarere mai nei, I tēnei o ngā pakanga nui. Nō reira, koa, enei āhuatanga e tātou mā, ko ia rā tēnei te miikauake ki te mauri tonu o te riki, o ti anō ki ngā tāngata katoa I tāiake, ana I uarere tia ko te pōro, ka tai kārua kia koutou I aere ki te tū eipau tautoko. Te unga tautoko, tēnā koutou, te unga tākaro, tēnā hoki koutou, koe rā tātātou nei pūrongo wakamutunga mō tēnei wā. Nā runga I tērā ka tika rāu kia mii ki ngā kai,
tuku kōrero mai ki te reo o te uru tonu tēnā koutou. Taino atu rā kia koutou te unga e taunaki ake nei i te reo o te uru me te kupu o te uru emi inui ake ana kia koutou. Ki te kore o ki mo koutou e wā mā kukore he pūtake rawa o ēnei o ngā hōtaka. Me taku mii anō ka tika kia koutou kāre e āwangawanga o koutou e mā ara me ki te tuku kōrero mai. Ana kaua kia mātau rā o te reo o te uru o te kupu o te uru. Engari, ēnei kōrero katoa kei te puta rā ki te ao. Nā runga i tērā, anei anō ngā ware a te korimako o taranaki, te reo irirangi o Whanganui, me te reo irirangi o Rangitāne, te mii ake nei kia koutou, ana ka miu anō rā aua mii katoa, ki wea, roti anō ki te māngai pāo. E te wakaruru au ware o te māngai pāo, tēnā koutou, e tau naki mai nei, o ti anō e tāwara mai nei, i e nei o ngā kupu, i e nei o ngā kōrero, o ti anō i te iarere, e rere atu nei. E te iwi e kia tautonu rā ngā tō mairangi ki ngā ia koutou. Katoa kia ngorea, tātau ki te au tapu tonu o te aro a, ki runga ki raro, ki wao ki roto, rire au, pai mārire.